Slavite Gospoda jer je dobar, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Slavite Boga nad bogovima, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Slavite Gospodara nad gospodarima, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Je stvorio nebesa premudro, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Znaš li podnenju i silu, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilo, da odloviš vragu moć, ko ti daje izobilo, da odloviš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za nas na Golgoti, znaš li to i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to. Mora znati ko to čini, ko to tako ljubi nas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti osjeti se, hvalnu srce svoje daj, kad uskrivi zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi pokajanja zavisnaše Hristos sjaj, imaju njeg poznanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg poznanja, otvorit će tebi raj. Neka vam je sreća današnji praznik svetih apostola Petra i Pavla, slava ovoga svetoga hrama, slava ovoga sela i svih ovih svetih mjesta da u ovom selu, to jest grobalja naših, crkvišta naših,
jer se pretpostavlja da je ovdje u Martincu od ranih šešetskih dana udarni temelji Hristove crkve, temelji onog kamena za koji danas u Svetom Evanđelju rečeno da će na temelju na takve vjere, na kamenu takve vjere, na takvoj istini kao što je ispovjedio svojom vjerom Sveti apostol Petar, Gospod sazrti crkvu svoju i da neće ni vrata pakla nadvladati. Dragi moji, tako i jeste. Crkva je velika ustanova, crkva je velika građevina, crkva je napravljena od Boga i od ljudi, crkva je zajednica Boga i ljudi, crkva je zajednica krštenih ljudi, crkva je velika sila, velika moć, crkva je sve, jer je Bog moj upravo sve. Zato sam danas se to liturgiju ovdje odslužio upravo u slavu Božju, u spomen na svete apostole i jedinstvo crkve svete jeste upravo jedinstvo ono koje smo mi danas ovdje ispoljili, a to je jedinstvo svih vjerujućih, svih naših pokojnika, svih svetitelja, svih anđela, svih nebeskih sila, naravno na čelu sa Gospodom Hristom i Svetom Trojicom. Zato, braće i sestre, molim vas kada se dođe na liturgiju, onda sebe dajemo upravo Bogu, kao što smo bili i kao što ćemo biti upravo dani Bogu na raspolaganje svojim duhom i svojim bićem, tako se na svetoj liturgiji moramo vidljivo, to jeste u slici koja predstavlja naš budući život, predati sebe samome Bogu. Zato je moć liturgije i tekako velika, zato na svetoj liturgiji moramo biti kao sveci, to jeste moramo izobržavati, to jeste ličiti na svetitelje koji mirno stoje pred Bogom slaveći njega svim svojim bićem. Molim vas, obratite pažnju, veliku pažnju na svoje domove, red, svoje kuće, obratite pažnju, možda sad ste izabrali mnogi svoga domaćina, da li je to muž, da li je to žena, da li je to deda, da li je baka, to se mora znati ko je domaćin, ko vodi kuću, ko predstavlja kuću pred Bogom i pred ljudima. Molim vas, obratite veliku pažnju na svoju djecu. Pogledajte samo da se naša djeca tu, da se mrze, da poruke ražne pišu. Eto, molim vas, neka to bude moj savjet. A sada veliku zahvalnost drugim vama, da ste se molili Bogu ovdje za svoje pokojnike, za svoje bližnje. Vjerujem za nas sveštenike, to činite uvijek, obavezno da se molite za nas. I mi će to i činimo, to je naša služba i naša žrtva, to je naš poziv, naša ustanova da tako činimo. Ali vas još nešto molim, pođite opet da idemo od ovih dana u gradu i dovršati do Svetoga hrama. Mi ćemo vjerovatno ovih dana pozvati naše vjernike da pridaruju polako ikone za ikonostas koji treba napraviti pregledu između oltarskog dijela i lađe hrama. Imamo ovdje jednu ikonu Svetih apostola i Pavla koja bi trebala biti ovdje cjeljivajuća ikona. To su radili ovdje Ostoja i sa svojom suprugom Biljanom, koja je rođena u Martincu ovdje, prezivate se Bijelić, jel? Jeste, donijeli su ikonu, Biljana je svojom rukom to naslikala, znači Biljana je naš ikonopisac. Toliko polako će sad prići na blagoslov Božji i na naslov, a onda ćemo se zajedno tu u crkvu se zadržati, imat ćemo ručak, ali poslije posvećenja vaših grobova na grobima, da se grobovi vaših dragi učini i bili na mnoge ljeta, amin, živjeli.